nakabonga Jesu. So namuhla lesifisa kwenda sisabuka lesihloko sethu lesithi how to maintain your deliverance in Christ. Sifisa ukubuka manje lo hlangothi lokuthi how do you prepare yourself egameni kaJesu, udilungisa kanjani kuphila egameni kaJesu nenkululeko leseyifikile ngosebenzisisi. Kuze ikwazi ukuthi ifeze icebo la Jehova lelitele ngalophelele. Ngoba yonke inkululeko ungayiletha ngempilo yakho isuke nemisebenzi ithile efuna ukuthi iwene noma ichaza lefuna ukuthi idlale nekwasezulwini. So ufuna ukuthi liphumelele lelo cebo ligcine lifezakele egameni kaJesu, kungakhanzani ukuthi beseyifile leyo inkululeko kodwa njengoba manje bakaIsrael basoke bathandazela ukuthi ufike Mesiya wafika Mesiya kodwa baphinza benjani bambulala. Lize siBhayibheli wethu abakubo kodwa nabakubo benjani abazalwa bomukele bayana baze bayibulala inkululeko yabo. Kuze namuhla solo abanye basekumnyameni ukuthi inkululeko noma yafika kodwa bayibulala bayala. So manje ngosesikhathi babedlamela ukuyithandazela into kodwa thina sefikile uphinze wena uyibulala ngethanda lakho. So because ukuthi uthatha silesize wakhuluma nje uNkulunkulu iminyaka leyenza so uNkulunkulu aprofeta nokuthi kuda Jesu yonke iminyaka kwabhalwa phasi bafunda befunda njalo ethembeleni ngesabatha. So uyafunda egameni kaJesu bapriest bonke abantu beqala labathi akabulawe kwaba ngebona labapriest labaphethele iBhayibheli. Ngoba inkululeko yakho makadlamini loyithandazela iminyaka ungayibulala wena mathuba uphinde uyibulale namalo leBhayibheli. Lokho ithandazela ngeBhayibheli uphinde futhi uyibulale ngani? NgeBhayibheli ukhotha amavesi uyibulala. Nakabonga so ufuna ukuthi ke sibuke namhla etikhulu Judges 13 verse number 1. BakaIsrael baphinza bena lokube emehlweni asimakathe nabo simakathe wabanikela esandleni samaFilisti iminyaka le-40. Kwakhona lenye indvodza yaseSora lekwangumanowa libito layo yesinga sakadani. Le ndvodza yayinomfati loyinyumba angenabantwana. Verse number 3. Ingilosi yasimakathe yabonakala kulo mfati yathini uyinyumba ude bantwana kodwa sewuzakhuleka udala indvodza. Lana verse number 4 uthini tiqaphele wena kuthi uma ninazi wayini noma ngabe kusiphi isinatho lesivutshele futhi ungasadli lutho lolungcolile komthetho. Tiqaphele wena uyinyumba wanyako kodwa utawukhulelwa udala indvodza na kusadawendeka lokho nyama wena tenezana. Tiqaphele wena. Also to start preparing for this deliverance. Kuna consecration. Kuna kuhlukanisa. Lento consecration isho kuhlukanisa. Kuna kuhlukanisa zithe makegameni lekufuna ukuthi ube nalo njengenkolo. Verse number 5. Lento manjalo ngobe utawukhulelwa udala indvodza. Le ndvodza lena seyifikile kude isimo leyo setshenziswa enhloko yakhe. Ngoba lo mfana uyaba umnaziri lo ehlukanisela uNkulunkulu kwasemntaneni wakhe. Nguye lotawukala ukukhulula sive sema-Israyeli esandleni semaFilisti. Verse number 6 uthi lo mfati-ke waba sewayindvodzeni yakhe wafika wayibikela wathi ufike umuntu waNkulunkulu kini. Simo sakhe bekungathi yingilosi yaNkulunkulu abesabeka kakhulu. Nami angabe ngisakude nokuthi uphumaphi naye angisheli nelibito lakhe. Kodwa uthe kimi utawukhulelwa. Manje-ke ngalo ukuthi wena utawenza njani? Utawukhulelwa udala indvodzana ungabe usalinatha wayini. Nakabonga Jesu. Kunenkululeko leta ngawe kodwa ufuna ukuthi wena uyicaphele. Kuthi lenkululeko leta igcine ifikile ngabani? Ngawe.
Isinasefikile futhi kunemiyalo ehambisana nale nkulumo nasefikile kuthi dinvodile ufuna ukuthi uyiqaphele. Amen. Kuze uthi le nkulumo lefikile ilifeze icebo leliteka lokuphelela. Kodwa uthi kimi verse number 7 utakhulelwa utalendozana manje ke uma usanatha wayini noma ngabe sengusiphi esinatho lesikutshela ungasadli lutho lolungcolile ngokomthetho ngoba nomfana uyaba kumnaziri lowahlukaniselwe uNkulunkulu kusukela etalweni kwakhe kuze kube lelanga lekufa kwakhe. Verse number 8 nawo Manoa waze uyathandaza kusimakazi wathi siyafile ngemngakhe kuzwa Manoa sona njani ngifuna usimnake lo mthandazo very very important. Thandaza Manoa kuzwa Manoa waze uyathandaza kusimakazi wathi awu simakazi ngiyakuncela kuthi manje lowo muntu waNkulunkulu lo mthumelela phakathi aphinze abuye kuze atasifundzisa kuthi lo mfana lotawutalwa sitamkhulisa kanjani. Yes Lord. Hey! Nawo umthandazo waManoa uthi Manoa umthandazo wami wokuthi lo muntu waNkulunkulu akeke atabona njani atasifundzisa. Lani kuba mqoka yini Manoa ongafundisa jabule ukuthi hawu utawutala mami utawuthola umntwana utawutala umfosana kufa Manoa kuswa wasikana volonete wabona ukuthi lapha tabanenkinga nangene sithola isifundziso. Yebo bona sitawutala sitala umfosana kodwa sisina sifundziso kuthi lo mfana nasafile sitamkhulisa nje. Hey uthatha umthandazo waManoa yabo sakuvile tinzaba lenkulu yabo sitawutala sithola imfosana kodwa sesamzima lo muntu waNkulunkulu kuthi aphinze abuye kuze atomfundzisa kuthi lo mfana sitamkhulisa kanjani. Jesus sitamkhulisa kanjani. Nawo lo mhlupha konke Manoa ngiyathimba lizaba letimnanzi kodwa senziwa umuntu waNkulunkulu ukuthi aphinze kanjani abuye kuze ngawufunza ukuthi lemsinziso nasefikile lenkululeko nasefikile yaphatha nje. Ayibona inkosi. Yakugcina sewinkinga ngoba kwenda babedlamini sithi siyangenisa ngala kodwa ngala sibanjani siyalahlekela uyaphuma ufane nale yafene lekuthiwa yangena esibini yawaphatha ibhuluja kuthiwa bayithina ingane esibhuluja ifake la ephaphe nase kheyika lesinye ivule phezulu ifake lesinye kanti ayiboni lokuthi nayivula le phapha siyawo leso wathi nakaphuma isibini wakhazakala ukuthi ude labanye liphuma nesibhuluja hey sesihambele emakhaya kwabedlamini saspenda ngobetrol samikisa insinsa senade vuselelo sibuthise abazalwane kodwa ukuthi bazalwane abangafundiseka ukuthi lensinziso nasefile iphathwa kanjani sisina siyaphuma sesiyafika sesiyabutozula ukuthi niphethele ngoba benibhizi kanti usisifika nako yini nabo uloko lesidine ngako ngoba lasakhala ngabo sekwala hleka ngoba uthi nafikile afika nomzalwane ukuthi akafundiseke ukuthi isinziso nasefile iphathwa kanjani. Avela inyathele nje lansanini kuvela umtifele ngoba umuntu lapha aseke sona bathi ngizowasho lapho lo mzalwane lona egameni kaJesu kunemzalwane la esofeni sithandaza naye wavela bekakuya ngolibhuze la enhloko wathi lo muntu wawo yake amdala hle hawo mama nohlala khaya mama nokwenza manje banga mama ngakhabahleti bebasemasombeni nawu uzahlola babiyetwe yini masombeni ngilabanye bazama abazulu labanye bafuthi bazana masombeni sithi lesithathu umuntu anasombeni unelekhodelise kodwa ngazama fundiseke ukuthi isinziso nasefikile iphathwa kanjani. Solo siyathandazela ukuthi uphefumule njani kodwa nasefikile ufuna abazalwane bafunze njengaManoa ukuthi ngosimane usifundzise ukuthi nasebakhona ngosi sitabakhulumisa kanjani sitabaphatha kanjani. Amen.
ngakhe Nkosi yakhanda umlwami lungisa mina Nkosi ngimi lona lothina sifundiswa ngale nkulumo lesenta ufuna kwathi ukuthi naseyifikile iphatha Lord bese ngomos uthi Manoa phezu kuyise lokukhulu uze atesifundise ngiyawucela Mose mana uthumele lo muntu waNkulunkulu lomthumele kuthi aphindze abuye atesifundise kuthi lo mfana lo ntamdala angigabadi mina Manoa ukuthi lo mfana wena njani ntamdala ngiyawugabadi mina siqiniseko lesiphelele ukuthi lo mfana usedleleni yethu kodwa mina Nkosi usithe mina umfundisi Nkosi nasefikile sitaphatha kanjani ngimphefumulo Nkosi lawusiziswa labantu atawukhulumela Jehova utawungenelela kodwa Nkosi sebenza thina fundisa thina ukuthi abantu nasebafikile sibaphatha kanjani Nkulunkulu wamuva Manoa verse 9 ingilosi yasikhathe yaphindze yabuya futhi kulo mfati yafika ngesikhathi asesimini ayedwa indoda engathatha ayibaza ngicela ukuthi nikunake lo yafika ngesikhathi asesimini anjani ayedwa mayibona Nkosi kuthiwa indoda yakhe Manoa bengekho kanye naye kuthiwa lo mfati waphuthuma wayawuphile ngangiyangena ngijule kule sigaba sensini egameni kaJesu ukuthi lo muntu waNkulunkulu ufika nje esimini egameni kaJesu ngomeli iBhayibheli lithi egameni kaJesu ninsini yakhe enkulunkulu nitimbu tekelo lo sokuthi local church egameni kaJesu liyinsini yaNkulunkulu nawusebadlele nzawo usensimini yaNkulunkulu kuthiwa le ngilosi yamkhanza asensimini lo mlayeto wafika asensimini lo mlayeto ngabe dlamini lo uzimako kuze ukuthi ufunze ukuthi lo lenkulumo yona seyifikile utayiphatha kanjani uthole nje noma ngabe nguphi uyitholakala usensimini ufuna ukuthi utholakale ebandleni nzawo haleluya ufundiseke ukuthi usesengakhathi kwebandleni nzawo uzakha kanjani isikhathi sekuba awufika nje lo mlayeto nawo usesicukweni ufuna ufunze ngabe dlamini ukuthi kuba njani yes Lord Welcome lithi angel lisho sithunya a messenger lo lothuliwe amen uthi Manoa thumela lo muntu wakho Nkosi ngokuthi abuye aphindze njani manje aphinza ngeke ufuna ukuthi wena lo manje sifunza uyathandazela lo muntu waNkulunkulu lo phethe ulayika kaNkulunkulu wena kanjani uyathandaza lo muntu waNkulunkulu lo phethe ulayika waNkulunkulu Manoa wasukuma wananzela umake wathi nakafika lo muntu wambuza wathi umuye yini lona wafika wakhuluma kumna mthwa yathi ngilozi wathi nimuye bayibona Nkosi verse number 12 ngawo Manoa wambuza wathi ngesikhathi emavi akho asaqwalisekile kuyoba yini imiyalo ngemilo Nkosi yami kuyoba yini imiyalo ngemilo nangemisebeni yalo mfana let me tell you every deliverance yonke inkululeko ngabe sifuza nayifika la mpilweni yakho inemiyalo yayo yemilo kuze ukuthi iphile futhi kwathi ukuthi ifeze umsebenzi wayo ifa nje lapho nje izaba yonke ifa lapho nje bayathandaza azonza phele nya nasefikile ukuthi uNkululeko awasayidimiyana ukuthi uze kuhle uNkululeko babedlamini egameni kaJesu emisengomose uze kuhle uNkululeko egameni kaJesu esiphile nayo isebele ufuna ukuthi kube ngimiphi imiyalo lesayidina yale uNkululeko sefile uthi Manoa nesiqiniseko ukuthi siyenda isikhathi la khona utawugcwaliseka nabavakho wakhulumile ngiyakugabada lo kodwa lekuphela umyalo uyaba yini imiyalo ngemilo nalomsebenzi what are the rules asofuze lesigisi egameni lo verse number 12 And Manoa said, now when your words come true,
What is to be? What is to be? The boy's manner in life. The boy's manner of life. There is a manner of life. And what is he to do? What is he to do? Hey! Mama Jesus. It's in the mithetho. We need to learn the rules. The rules of life, the manner of life. Yonke inkululeko yasiyalahlekelwa ngule manner yokuphila iyalimala. Ungakwethu usilapha mbangala ukuthi sajaba kakhulu ukuthanazela insindiso yebantu ukuthi abasinziswe sebasindisiwe manje sebanangekhathi kodwa ayadinga imithetho. Ayadinga. Njalo nje labanye babo sebafaka nani emakomitini ukuthi ababe sekomitini umzala umntwana umzala kathi wafika kodwa semfaka kanye ekomiti ukuthi hayi sibukeleni ngomsebenzi wekomiti indaba lesibukela kanye kanye kodwa ngalo ukuthi the rules of life, the manner of life ayikho. Ukhanze ikholwa lemzala alasondela ya sekunamkhulula komitini egameni likaJesu athi beka liphuzulu omkhulu bese ayikho le khuluma khona ulalele babesibeko la asuka khona babesibeko noma sayakakholwa asese ngibabe nje abengatshelwa ngalendlela usukutshela naye uyambangala ukuthi sengathola somvelo lokhu lebengakuthola ngaphandle abesukuma aphakamise katafuna azokhuluma nabantu kanje kodwa yena ngeke ngabonela ukuba siyakholwa ngokubangaliswa ngendlela yakho yokukhuluma nimzala kangaka ungazuza ayikho le mfo yami bekutshele indlela ngoba ibeke enenjalo umuntu asuka athi ngabane kumele etshwaleni ngekudlala emini bantwana yini izaba bedlaleni ayikafuna imiyalo ephila nasafika umfana iyaba yini imiyalo empilo iyaba yini imiyalo yamanje yempilo nasafika umfana what manner of life what manner of life labo babela badzala nasebafikile ngabakhulumisa kanjani labo babela badzala nasebafikile ngabakhulumisa kanjani labo abasha noma babasha ngimdzala kubo umuntu abakhulumisa kanjani. Hallelujah. What the manner of life not deliverance can be sustained and is caused. Amen. Yeah, that is caused. Yazi seyifike lesizwe sengekhathi wakhazana ukuthi bantu labangekhathi abakafunzi ukuthi indlela iyawuthini imiyalo. What are the rules of living? Verse number 13. Ingilosi yasikhathi yaphendula Manoa yathi uNakho kufanele endebone asoze endebone. Hey, abasakhuluma magama lakhuluma uJesu nafika mama wakhe Maria wathi nibona bonke latamshela. Mayiphomelos. Uzwa uNakho kufanele endebonge lengimtshele bona utsheliwe njalo sefuna usaqaphela ukuthi ende ungaki bonke funa ufunze ufunze basically ufunze the rules of living and the rules of communication ukukhuluma kanjani, how do we communicate effectively. Now I should say we are criticizing phuzule umuntu nabalibekile ulicriticize uligcika kanjani liphuzule umuntu ngoba usisikhathi udabona innocent vela awusona ufundiswa ngani ukuthi ukukhuluma ukuthi wo nawuhlangana usemhlanganweni nabantu nikhuluma indzaba nangabe shothi lo mbono la ubekako ungasilo hlala kahle ulungiswa kanjani ngoba ukuthi phela bafundiseke utakhaza wena ukuthi awumnye kuphela nami matakho sesikude nje awudlala nje umuntu nasafuna vele kutihambele nkosini angathambela sisikhomba njalo ngathi nini kude mina ngabona lapha vele mina ngakhuluma nje ngathi ususiyabuka ngoba umthetho lo funzekile ngoba kunemithetho kokho kunemithetho yalokuthi nikhulumisana kanjani Manje kunemithetho yakuna mithetho
So uthola umsebenzi wathola boss wakho emsebenzini lo kusebenza phasi kwakhe kunemithetho. Khuliswa kanjani lo mzamo emsebenzini? Amen. Awuna mithetho. Ngeke wena ufike uzayi ekude nale khaya sisifude ngitshela ngeke bese sekutshela wena inkosi. So usemsebenzini lo bothi wena asifome thine sithalazele wena ukuthi uthole umsebenzi. So utholile manje. Kodwa awusatshela wena manje. Awusuka wena. Wena kwasho ukuthi mithetho phila. Yeah. Kusho yini manje? What will be the rule? Usho dinialo. Ngempilo. Lord. Shota yini? Miyalo. Shota miyalo lobi. Esawucela bazamela lo ngicela namhlanje. Asasibeke lapha egameni loMose. Sitawucela la miyalo ngempilo ngoba ngilafika ife khona yonke inkululeko. Amen. Ifike nje phela. Sithatha isikhathi lesithe. Sakha. Kufana sekwakhiwe. Asisesithi ukuthi sikugcina njani lokho esasikwakhiwe. Hallelujah. Jesus. Learning how to build is important, but learning how to maintain what you've built is even more important. Ufuza ukuthi uphila kanjani ngosobakhile umqoka kakhulu. Amen. Njengoba nabo ufunza ukuthi kwakhiwa kanjani umqoka. So ngeke wesicela ukwenza baye maintenance akena mina. Ngosifundisa mina lo mfana masafikile. Ngaphatha kanjani. Ngosilekelela mina ngifundise. Sitabule lwami ngiyalibona lo lwimi ukuthi nalo ngabafundise kahle. Betaba nenkinga umfana nasakhona. Ngiyayibona nenhlitiyo itaba nenkinga umfana nasekhona. Fundisa mina ngosikuthanda. Labanye batawufika egameni kaJesu bede lutho abasimo labakhangako nawo babuka egameni kaJesu simo sasekhaya asiso lesihle kodwa ngifuna ukuthi akuphilitiyo levele bonke ubathanze bonke. Ngoba usuthanza nalo masuku yaswena. Lona ngabona ngalo kahle nathi siyaqhawula nasemhagana wena usuhagana lo mnike ifuna nafika lona yebo sisi. Egameni laMose ubona ukuthi lapha luthando alukho kahle ngoba uyabona ukuthi lona egameni kaJesu akamchazi. Lona kumele njani? Uyamchaza. Banothisa nobani tawubona nje ukuthi omaye lo anikuwe ukuthi sinosumilo umthabo umhage kanjani. Buka ukuthi thalazela umhage kanjani. Kodwa ngoba sekini ngoba sekubani manje babuka badlali babuka niyomba badlali bafuna ukuthi ufunze lemiyalo yephila ukuthi nasebafikile phela kanjani na. You need to God to help your heart ukuthi you need to learn how to love equally, to distribute love equally. Ubethe lokubonakala bathi so usembili lo munye usengufu ngoba lo muntu sithi yena sikhathi siyachaza sengumkhoti wakho Nkosi lona ngoba ugqoka yena singabonakali kahle egameni kaJesu naso siyini egameni kaJesu sekuloyo nje yawusebenza ngempilo asuma sithatha